Tubahaye ikaze bakunzi ba Minembwe TV. Uyu ni umwanya w'amakuru. Mbere yuko tubabwira reka tubanze tubabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi yagize. Bukavu umuryango uharanira inyungu z'abaturage n'impinduka uramagana ibitero byagabwe ku baturage bivuga ko byagabwe n'abasirikare ba leta mu gace ka Kabare. Turaza gukomeza i Burundi aho tubabwira ko President Ndayishimiye yageranyije Burundi n'ubutaka bw'isezerano bwa Kanani. Turasoreza muri Namibia aho Samana Juma wabaye president w'icyo gihugu wa mbere yitavye Imana. Kaze na amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Nkunda Yohana Dusere. Mu gihe bivuga ko M23 isatira ikibuga cy'indege cya Kavumu, abasoda bamwe ba leta bakomeje kugaragaza imyitwarire itari myiza mu gihe Bukavu aho bari kurasa ku baturage ndetse bagapia n'ibya. Ku rundi ruhande biravuga ko hari ibikorwa bimwe na bimwe zatangiye gufunga mu mujyi wa Bukavu kubera ko bari kwikanga ko M23 ishobora kuhaseruka kuko amasomo amwe ya kaminuza yatangiye gufunga imiryango yayo. Muri Renga dusoza General Pacifique Masunzu uhagaye turaziye zone de defense yabwiye abaturage ko bagomba kugira ituze kandi batakwiriye guha amatwi ibihuha. Leta ya Burundi nayo ikomeje kohereza ingabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu mujyi wa Bukavu kugira ngo barebe ko buhangana n'inyeshamba za M23. Twibutsa ko atari inshuro ya mbere ingabo za leta y'u Burundi zigeze muri Kongo kuko hararo izindi zimaze iminsi zatangiriye muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu ziyasanzwe. Umuryango uharanira inyungu z'abaturage n'impinduka ruca wamaganye ubwicanye bwabereye imiti Kavumu Ubugore no mu gace ka Kabare mu ntara Kivu y'Amajepfo mu ijoro ryo kuwa gatanu kugeza kuwa gatandatu ku itariki 8 z'uku kwezi. Mu itangazo ryashizweho umukono ku wa gatandatu i Bukavu ruca ivuga ko abantu 9 bishwe n'abasirikare ba leta. Izabereye muri territoire ya Kabare Imuluru muri groupement ya Miti ndetse na Kavumu no muri groupement ya Bugore. Kuri twe ni ibintu bikomeye cyane kuko n'inshuro ya 12 tubiburira abayobozi. Vuba hamwe itangazo rigeneye abanyamakuru ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka ushize twamaganye abayobozi bacu kuri ingingo kandi ntabwo ari ikibazo cy'abantu bica ahubwo n'abasirikare bacu bwite. Christian Tambwe ushinzwe itumanaho niko yavuga. Umuryango ruca urabaza intego z'abasirikare mu gihe intara Kivu y'Amajepfo ibangamiwe n'inyeshamba za M23 zishikiwe n'u Rwanda nkuko babivuga. Ushinzwe itumanaho muri ruca asaba ko aba bantu bakoze ibyo byose bakurikiranwa n'ubuyobozi. Turasaba guverineri w'intara ndetse na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu gukurikirana kino kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu nkengero zayo. Mu nama ya EAC na SADC yaraye ibere i Dar es Salaam ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, yasavye ko Tshisekedi cyangwa se leta ya Kongo yakwicana na M23 bakaganira ku mezi imwe nibwo ikibazo cyakemugwa. Inshuro nyinshi President Tshisekedi yagiye hakana ko atogana na M23 abita umutwe w'iterabwo. Reka makuru yacu tuyakomeze mu Burundi. President wa Burundi Ndayishimiye yagerenje Uburundi n'ubutaka bw'isezerano bwa Kanani. President wa Burundi Ndayishimiye Evariste yavuze ko umutungo kamere mwinshi w'ico gihugu gifite ugereranywa n'ubutaka bw'isezerano bw'igihugu cya Kanani kivugwa muri Bibiliya Imana yarasezeranyije Abisirayeli. Televiziyo y'u Burundi yatangaje ko ivyo President Ndayishimiye bivugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yari yitabiriye amasengesho yatumiwemwo n'abayobozi batandukanye b'isi. President Ndayishimiye yavuze ko iyo arebye uko Uburundi bumeze n'umutungo kamere bufite asanga bifitanye isano na Kanani ivugwa muri Bibiliya. Urebye uko Uburundi bumeze usanga bifitanye isano na cya gihugu cy'isezerano cya Kanani. Uburundi bufite ubutaka bwera cyane kandi bufite umutungo kamere mwinshi utaracurwa. Yavuze ko kandi Uburundi buri ahantu heza mu mutima wa Afrika ndetse no mu burasirazuba bwa Afrika. Gusa ikibabaje nuko ubwo butunzi bufite abarundi bataratangira kubuzaza umusaruro. Yagize ati ikibabaje nuko abaturage bataratangira koresha umutungo kamere w'igihugu cyabo ariyo mpamvu kitaramenyekana. President Ndayishimiye yongeyeho ko amasengesho yafashije abarundi cyane mu kongera kunga ubumwe. Ubu muri icyo gihugu hakaba harangwa n'amahoro n'umutekano. Nyuma yo kuvuga iryo jambo President Ndayishimiye yaje gusubira imbere arafukama umuvuga butumwa aramusengera asengera umuryango we ndetse n'Uburundi abasabira imigisha ku Mana no kubarinda. Reka makuru yacu tuyasoreze muri Namibia. President wa mbere wa Namibia Samana Juma yaraye yitavye Imana ku myaka yiwe 95 aguye i Windhoek nyuma y'ivyumweru bitatu yaramaze agwariye mu bitaro nkuko byatangajwe na President Nangolo Mbumba. Uyu mugabo yabaye umukozi muri gare ya moshi ariko yagiye akunda politike cyane aho yerekanye ko yifuza kuzabohora abanyanamibia abavana mu bukoloni. Yigiraga ku bakuru b'abanyanamibia bari barayoboye urugamba rwo kwibogotora abadage kuva mu 1885 kugeza mu 1959. Na Juma yabaye umuyobozi wa Overmboland People's Organization zavyaye SWAPO South Africa People Organization. Ishaka ryagize uruhare rudasanzwe ku rugamba. Mu 1990 iyi mpirimbanyi mu za politike yirukamye mu gihugu ahungira muri Zambia, Tanzania ndetse na Angola. Na Juma yagiye i New York gusaba ONU kwemera ubwigenge bwa Namibia ariko Afrika y'Epfo irabyanga. Mu 1963 hatangiye intambara kinyeshyamba yo kugwanira ukwigenga kw'igihugu. Na Juma ni wayoboye SWAPO ari mu buhungiro muri ico gihe cy'intambara aho Afrika y'Epfo yamwise ikihebe ikurikiza amatwara ya Marxisme. Mu 1989 ubwo Afrika y'Epfo
Saifu yemeraga kuva muri Namibia na Jomo yatashe mu gihugu. Namibia yabonye ubwigenge mu 1990 nyuma y'imyaka isaga 25 intambara. Reka tugushimire twabanye mu mwanya w'amakuru kuri Minembwe TV. Icyo tugusaba no gukora subscribe, share, like, comment n'ibindi kugira ngo uzozubona amakuru yacu n'ibiganiro kugiye. Mugire ibihe byiza, reka duhure mu makuru yacu ataha. Iyi ni Minembwe TV. Murakarama.